U Vili Antonio predstavljena je studija naziva Programski sadržaj izgradnje turističke zone Iđići-Trijestina. Naručitelj studije je grad Opatija, a izvoditelj Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu iz Opatije. Projekt je apsolutno važan jer je prostor od 14 hektara, odnosno 17 hektara u centru Opatije zapušten, devastiran, nedefiniran, na kome raste 301 hrast medunac, znači autohtoni hrast koji je sačuvan, hvala dragom Bogu. Gradonačelnik Ivo Dujmić istaknuo je važnost pronalaska rješenja za prostor veličine 17 hektara nadomak moru. Prostorno planiranje, ja mislim da je to najvažniji zadatak grada Opatije i mi smo od prvoga dana išli promišljati jedinim ispravnim putem. Lokalna samouprava mora znati šta želi, to se ucrta u prostorno planiranje, a nakon toga se pozovu investitori. Do sad je bila praksa obratna. Danas razgovaramo o ovom području, najvrijednije područje grada Opatije, koje bi trebao preuzeti logistiku, sporta, rekreacije i dodatnih sadržaja, sve ono što Opatijska rivijera danas nema. Ukoliko želimo raditi 365 dana, onda je ovo neophodno. Radili smo par mjeseci, danas ćemo vam prezentirati što mi to predviđamo za budući razvoj grada Opatije. Riječ je o prijedlozima i konačnom modelu prostornih i sadržajnih razvojnih potencijala prostora Trijestina Iđići. Autori studije, predvođeni voditeljem projekta, profesorom doktorom Zdenkom Cerovićem, proveli su sve zainteresirane kroz faze studije. Napravili smo još jedno anketiranje, to je bilo 5. da bi pomoću njega napravili SWOT matricu i SWOT analizu, odnosno da bi pitanje je bilo šta mislite o lokaciji Trijestina. Mislimo, i to smo se u startu složili, a to je i svima nama tu jasno, da Trijestina nosi epitet posebnosti. Ona je posebna po svom geoprometnom položaju, po svom položaju unutar te jedne rivijere. U svakom slučaju na tom prostoru bi trebalo po našem saznanju nastati veliki zabavni centar na vodi, znači to zovemo akvapark ili svijet vode koji radi 366 dana. Znači veliki nadkriveni akvaprostor sa puno tih akvaprostora. Ako neko ne zna šta je to, onda neka ide vidjeti u Čatežu, Sveti Martin na Muri, Linjano i tako dalje. Do njega apsolutno nastaje hotel sa 400 soba, ali sve to skupa treba se tako raditi da se što manje troši prostora. Ako treba, rekli smo u šali, i 8 etaža kopat pod zemljom, jer je vrijednost zemljišta u Opatiji prevelika. Zato smo rekli u startu, kvadratni metar zemlje vrijedi 500 eura. Ponuđeno rješenje je samo primjer projekta velikog društvenog i ekonomskog značenja koje je moguće realizirati na ovom vrijednom prostoru u Iđićima. Cesta ide u tunel, ide u galeriju, nju se premošćuje, na moru nastaje recepcija, prijemni jedan svijet, dolazak brodovima i svim sadržajima koji se moraju napraviti na vodi u svijetu. To smo samo vidjeli u Americi, Francuskoj, Italiji. Prema tome, mi ne izmišljamo novo, mi samo kopiramo ono što je najprihvatljivije za grad, za širu društvenu zajednicu, što tržište prihvaća, i da od tog projekta imaju svi hotelijeri interesa i svaki poduzetnik da bude usmjeren, ne da radi šta hoće, nego da radi ono što je u interesu grada, a da on pritom najviše zaradi.